MLA juga mulai ba Brastawal marbanyang ringkat ba finance secretary juga sai VVP ba Dani Lang state matagasi kai are ke jingtho show IGP MK Singh ban ujor halor ke trekam ke mana ka por jong ki pulet ki ba jupin ibor ba juda don bor ba ru ki klama kor haman badon kini ki ba anong ba shalong ikani re thu do ba Brastawal banyang habe kan bida pathake bo di mulai banyak kendu yo ni he pulet jong ke jalla me khalaya na ngilar ris ru ya kan ikawai ka isu ba kata kalong habidi bat ki begitu ki pulit no aman la badon ginu lu ki agitation i ba ki pulit ki wan ban tap ya kedur khamat ka jongki ngilar ris ya kan ka isu ru khamat jong IGP bana kalian ka jong MK Singh IGP ula ong ba ko bun sim ya ni banyak keren ru ba di DGP mo mar ngi ngana kalian ka jong ngim la ban su lamar boleh bagi wan ban jadi bagi pa mau dari kacing penkre kajuki lakom bakin light operation counter insurgency nama kata nak kalian kajung IGP uang session kiai ini ru penyakeran pati DGP ngai scam nang ni sekat mo minami isu ya katu ka bakendra arngiu mau banwan lagi agitation peaceful demonstration ban kai dur khaman nata banra ban king ki atyar ki ban penmai ki padba mo kani kam dei ka mo ka situation ka kom bagi ong no le se dari ka counter insurgency operation ni kan tai is thu mo de ban di ru ko ba na kum tu te karukong nom kabam la bat pian kan ndet ka bede ber kijinya kendo je pim tasngi bad ino phi kendo aga jinsha kum ba phi lai i ka jinja men hani si sajan mo tu jinja bede bat ka jing lek khanra jong pulit ya ka jaka ka ba i kong na pelong ya ka kong bendas mo na pelong ya tu ka jing sha tham ka jong i te ho itu si macam phun apoi tu jaka dari ngam sem lalap chu itu ki pulit dan dari ke iga baca tu si kalau ke iga ba ya ban penrem mo dari tang nak kalian kajungi dari nak kalian jong ki babun hi ya ban penrem makam dari ban long kum tu but dari tak kata dari tu si ru la ong hi ba nak kalian kajonga ngan sim khiai ka ni ban ra sejrong banyak keren bat keyboard ki ba jrong te mentak singi haji sha ila kami lenti banyak kendu ye Madam DGP kong ai nongrang dari MRB Imdon sini dan sebuah Delhi tinggal kendu opat yau IGP MK Singh nak kalian kejongi kum ka parti ru ina lodge ka protes persya yau new SP ubay alam mi kibri kejongi hatu si ba nak kalian kejongi nak kalian ka basai ba kali bendan ka dia take action habis dibuat new pulit new SP kata ka jeng dawa jeng phi kadai saban pelong ya departmental inquiry kai na oh ya kata hi nak kalian kejongi yang departmental inquiry kadiban initiate persya yau SP te nak kalian kejongi IGP tula ong ba hot walada umdon kapur nomor ba kasong hamo hai DGP te on the lawan mai kebut unsa take up ikan issue mandai tak kata dari kabasnat ka ba jing itu ujung kolong ba wat nak kalian jong i DGP ru yang ila dip ya kan ya ban ngai scam mo ba nak kalian jong ki bahye kin sim ya ka senjam ka babha ban ajing sneng ya ki kum kini ki pulit makin num le kum kini hikam nani sikman te bak lai pam dus ngi be dai ru ba halor ka jingwan jing SP lawan ba kata ka bala long asok khaw yang mo te kum bai DGP la pen pau dang hakini ki sngi ba ikwa ba katnat pulit bat ki pat ba ken yakam yajan handai ka jinglia jing SP dus ngi pat ka pen ida kumwai te kani kala lese kala man ra jing ma pat untang tu ka sngi nei kwei bentaru nama bisteng mi ki la ban le kum tu te halor kani kai bidan malang iya kata iya kajing keren kajong iru watu IG ru kubur kata mo dan re nak kalian kajong ong hi ba ngiru ni hap ni stu hi mo kendon be hi ki langyong ang no ru te ka blame kajong iru kam dei hiru ya ka police department hi barokoi iya kata iya kajing keren kajong iru watu IG ru kubur kata mo dan re nak kalian kajong ong hi ba ngiru ni hap ni stu hi mo kendon be hi ki langyong ang no ru te ka blame kajong iru kam dei hiru ya ka police department hi barokoi maksudon sibun ki officers ki ba tibet bat ki ba biang re kum kajing le kajong tu SP tu si pat kade ki ba ya ban perenjur
mo nakaliang ka jungi man ngi scam nakaliang ki babun ki palang ru